Bismillahirrahmanirrahim. Si Isa ingaran Allah, albilawa na makalimuon, albilawa na masaling gagawin. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا. Ebet kundua maka susunu-sunu, ada taro kaburaya kuda. Gusundua subu-subu ap segusub sama beger. Gusundua ap kayur ko mga gebun. Ustayan, de pagayon na yun sa mga ulama ko tafsir ko mga maana ang kanan na mga kalimaw ayat. Sa soal mursalat na aya ko na maanan niya na sa mga malaikat ko katuru Abu Hurairah. Sukman su Abu Salih na aya katuru yan nas kaniyang kun sa mga sugu. So Ibn Mas'ud na aya katuruyan nas kaniyang kun sundu sa giyutupan inip maanan niyang kwal asifati asfa aguso an nashirati nashra apalaya kuno tundu. Agu giyuto itindu Ibn Abbas aguso mujahid aguso katada. Gumiyaga po ang Abu Salim aso an nashirati nashra nas kaniyang kun suuran sa aya maraya gatindig na soal mursalat nas kaniyang sundu. فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. Gusto mga malaikat ap turun ko wahi akong bagi iniran so benar gusto betal. Gusto mga malaikat ay tumuiran so wahi ko mga nabi. Asan duda imbagay ko kaadun o di na lalanga na isumpay kiran. Ustayan, anday katuro no wahi saad na sugu ko pagtaw. Nagyuto din ni kaya bagi kiran sa sundod ko kinibagang kiran ko suguan na gusto lalangan. Sa udi siran para tiyaya nakita na kiran so siksa wala subhanahu wa ta'ala kada din manggulaw la ubaad na sugu ada kaya tamanang ko panulunian. Sa aya mapenggulaw la na udi siran para tiyaya nakakukom siran din ko dunia sa kagintas soltera na gusto sugu kiran wala subhanahu wa ta'ala. إنما توعدون لواقع. Mataana so initilad rekano na tangkudah kita na din. Ustayan, sa aya ini supa wala subhanahu wa ta'ala na suka bebenar mga talad wala subhanahu wa ta'ala ku alungan na kiyama agu suka pekatindigubang kita puunan uka pekau mau alungan na kiyama. فإذا النجوم طمست. Amay kas mga bitoon na kadetan sa mapadeng susindunian. وإذا السماء فرجت. Amay kas langit na guwangan sa lebu. Ustayan, giyanan subetad ubang kita kakagba o dunia agiyanan ni mala abendingan o mga sura ini turun sa Makkah sabab sa kagi aya pupakabekenyan na sukapakaparati o mga tao sa kabebenarang kanan nagawi. Kaso panulo no Islam na aya unayan yan na maparati o manusia aad na kapatay aguad na kawir ko urian yan. Kaudiyo to parati o tao na didin sumul ko puso yan so parati ko agama Islam. Sa giyanan ni sabab pamala akya sebendingan sa no mga sura ini turun sa Makkah misisengga na narupaan yan. Bibida ko mga sura ini turun sa Madinah aya mala abendingan yan na suka pagaturan yan ko mga bitikan uka paging daguso betado ummah aso mga ayat yan na mga atas agu maliwan nagatanto so mga maanan yan aguso kukuman yan. وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل. Guamay kas mga palaw na mga aarat sa mikayunto nga bayanak. Guamay kas mga sugu na timuon siran sa wakto a matutundo. Saan to na aagawi ituhali kanon. Si ko gawi kagintas. وما أدراك ما يوم الفصل. Guanta imya katukaur ka waan to na sugawi kagintas. ويل يومئذ للمكذبين. Susik sa awail sa alungan uto na bagyan ng mga tawag imamakambukag. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. Baami damaan tiyor sumya nga una apagtaw. Urian ya na itundu gamikiran su pagtaw apkuri. Dataruto apung gulaw laan nami kung mga beradusa. ويل يومئذ للمكذبين. Susik sa awail sa alungan uto na bagyan ng mga tawag imamakambukag. ألم نخلقكم من ماء مهين. Bamis kanu damaad na puun sa iga malubay. Ustayan,
Giyuto sumani inad ng kumanusia amalubaya ig. Urian niya na pia katempat yang kuderpa amab kenagiyuto sukan dengan ina. Sa diyeng ka akatutukawan nagyuto sumasa akaugat aipuon sa nemulan na taman sa siyaulan ko kali de masa ko kaugat. فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. Na inad namis kanyan sa tampata amabekan sukan dengan ina. Sa taman sa diyeng ka akatutukawan. فقدرنا فنعم القادرون. Na duminiang ka kami na miyaka pia kami agi indi diyeng ka. ويل يومئذ للمكذبين. Susik sa awail sa alungan uto na bagyan ugi imamakambukag. ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا. Bami do beluyas sulupa apana naguwayap tenggung sa mga uyag-uyag agumia matay. Ustayan, bielo inian sulupa apana naguway apalayon matatagu sumiamatay ko suldi nagu su mga uyag-uyag kuliaw niyan sa tumatanggung salangwan na adin. So kapagawidin niyang kulangwan na matatagu na makakananian mapia penika penedian. Kakagiyas kanyan na inad nuwala subhanahu wa ta'ala amadidiyang ka sa daabaon kelebat tagu kiuman katarutop so kiyadiyang ka unwala subhanahu wa ta'ala. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. Guinad namis sumanga palawa mga pupuro. Agu piyakay numamis kanu sa igat tabang aragiray sa bakarang. ويل يومئذ للمكذبين. Susik sa awail sa alungan uto na bagyan mga tawag imamakambukag. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. Launta na kanu kung na sumiadong kanu agi inyo pakambukagan. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. Launta na kanu sa alunga belas siksa adna telawas sukuan yan. Ustayan, ginan surupa anu naraka ko katutungan yang ko mga kafir ded na kesirunganon kasubelian na dipekang gaya guna. So along yang ko kayaw apuin yan sa palaya din mayaw aded na bon matenggaw. Ayap kesirungan na sukaranti o alungang ko dunia. Ugaid na so kayaw naraka na malagid sumalibutang na gusto kasisindawanon na palaya din mayaw agu apo yami teman taman so kayaw niya nagusto totong yan. لا ظليل ولا يغني من اللهب. Ada kesirungan nagu di pekarang ko kayaw surat sebuah pui. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. Aplebet sa mga apo yan dedetarum mala akali bunto. Sa detar sirano mga ala aunta ang mga binani nga may tem. Ustayan, adna koto-koto niya nan dedetarum mga ala awala yapoy udinan dedetarum mga iitamaunta. Udinan dedetarum mga tali o kapal. Kakagi subasa ajemal nagi-imakap maana sa mala akian dunga tali agugi imakap maana sa unta. Sa sudi ka pekasul du mala akian dunga tali kop seoragum na data roto adika pekasul du kaper ko surga. Gupima ana aniran sa sujemal na unta apekasul deng kop seoragum sa palayar o kepakai so maana ugaid na sop seoragum na aya kalalaya man ipegetugu na taud. Diyuto ikaraniro no maana akian dunga tali adi so unta kakagi adnan deita nirana dua. So mambu so pso oragu maguso kala wo unta na adnan deita nirangko dinyanon kapekasulid. Ustayan, subasa Arab na pegusar niyan so katerwa binaning sofar. Ko warna amyangin tengkintem sakaitem. Sa data rokia terwanian sangkana na mga unta abinaning. ويل يومئذ للمكذبين. Susik sa awail sa alungan uto na bagyan o mga tawag imamakambukag. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. Ye nagawe disiran din makaptero. Gudisiran kaidinan sa besiran makapangani sa sendut ku kalpas ku siksa. ويل يومئذ للمكذبين. Susik sa awail sa alungan uto narko mga tawag imamakambukag. Ustayan, ginan subeta dua alungan na kiyama amada kelaki akasuya wallah subhanahu wa ta'ala ko giini yang katerwa
Aso siksa awail na bagyan ng mga tao wagi imama kambukag kung mga tandawan Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pato ta ikalako to o manusia kapag ita uto ang mabasong Allah subhanahu wa ta'ala amiyang adin. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. Yesu gawi iya kagintas at tinimu amis kanwa gusumya nga una apagtaw. Ustayan, si isang kutwa gawi na tinimu Allah subhanahu wa ta'ala sumiyaw na agusumiyaw riya pagtaw amiyang alandada na inrarian siran sa uwad na kapasangiran na inwiran di pagatuis wala subhanahu wa ta'ala kaan may layo benar aad na begriran ugayid na sa alungan ito na ded na begriran na guda keswairan arwar sa katepapay na ded na guna o katepapay sa masa ito. فإن كان لكم كيد فكيدون. Nawad na gasta iyo na gasta ako niyo. ويل يومئذ للمكذبين. Susik sa awail sa alungan ito na bagyan ng mga tawag imamakang bukag. إن المتقين في ظلال وعيون. Mataan na sumiyang alat wala na madadalam siran sa mga sirong nga agu mga buwala na paridi. وفواكه مما يشتهون. Agu mga unga asapa dapat kunganin at kababayaan iran. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. Kang kano agu inom kano sa manapanak sa atay, sabab kunganin na miadong kano aping galabakiyo. إنا كذلك نجزي المحسنين. Mataan na dataroto ang balas na namin sa mga tawa mi piya-piya. ويل يومئذ للمكذبين. Susik sa awail sa alungan ito na bagyan ng mga tawag imamakang bukag. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. Kang kanu agus sawit kanu sa dibumati, kamataan as kanu na mga beradusa. ويل يومئذ للمكذبين. Susik sa awail sa alungan ito na bagyan ng mga tawag imamakang bukag. Ustayan, giyan ka na mga tawag imamakang bukag na siran sa mga tawa ay agiiran pa kang bukag na sa mga tanda wala subhanahu wa ta'ala. Agwani aso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pendulun niyan sirang ko agama Islam na ay agiiran teroon na paparati anamis ka abnar ka ikatero agu kasasarigang ka. Ugaid na aya dia mi peratiayaan na sumini talingumang ka apanulon sa pakapumbelag niran so sarig paratiayran ko katero Muhammad sallallahu alaihi wasallam aguso aawiden yan awahi. Sa dairan mausar so pamikiran niran sama pia aso kabubaluyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam makasasarigan agu di pemukag na karina sa kabubenaro langwan na pteroon yang kiran adairan kasandengi. Ilayan kaso ayat ay 30 agu 3 ko surah Al-An'am. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. Igira pitero kirana roko kanona disiran meroko sembayang. ويل يومئذ للمكذبين. Susik sa awail sa alungan ito na bagyan ng mga tawag imamakang bukag. فبأي حديث بعده يؤمنون. Anto na ad na tutul ko oriano to iperatiaya aniran. Ustayan, si iko oriano kaya payaga kirang kulang wana tanda sa kapakaparatiairan na desiran din paratiaya na anto na ad na katero iperatiaya aniran. Sudin swalla subhanahu wa ta'ala imigay sa pakaisa. Sa aya sembeg na de subu susik sa amali pedesi pekaampal kiran amay kamakau makiran sa katin temaniran so kali pedesian sa disiran din pekasang kaku lugiranon. Pangnal ko sora. Giyan ka iya sora na ped kumini kabelaga tumurun sa Makkah amarani ko masa o sura al-Qiyamah. Aya unay na bendingan yan na sumawri alungan na gusto madadalamo na piyamak kalakalaka kisugat ko manusia. Sa ini pangangalak din ng Allah subhanahu wa ta'ala kung manusia ko din yan pankapakauma kaan din na daawan yan amay kakasan dengan yan. Ugaid na lalayon din sa manusia aya pepiratian yan na sukasasan dengan umatan yan. Sa dinian igagatang sulangwa na betada badin pepenutula. Taman samiyakwa abesa asapulod ni tutul na tumo so pariksa. Aya maanan yan na sukiasan dengan umata.
Ugaid na adna mga kamataan na mapiada kasandeng yung mata. Ugaid na lawanon sa kapapayag amay kasumanusia na usar niyan so pamikiran yan. So sirano to ang mga tawas yang kairan subnar na manunumpang kiranang kutwa katero. Aso wail sa alungan to na bagyan ng mga tawagi ima makambukag. Amia kasapulo iyan makasuisang kaiya sura si eko 50 ang mga ayatian sa mararani makaisa uman 5 ayat. Inituron sa Makkah, inunta so ayat ay 48, katumiuron sa Madina, aya kada kala ayat yan na 50, tumiuron ko uriano sura Al-Humazah.